Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero tolo xiyimbeleri Papa Rhulani ntukulu wa n'wachapu na minijere ya vona leyintshwa Ntsako va endle nkandziyiso va karhi va koxa leswaku Manager Philani a va vuyise mali ya ku ringana 15 wa magidi ya tirhandi leyi va yi tirhiseke va nga vula leswaku va lava ku yi lombisa leswaku yi ta tsala leswaku xiyimbeleri xi ta kota ku dya ntswalo wa kona kambe mali leyiwani a ya ha kotanga ku va yi vuya yi helerini se va endle nkandziyiso Papa Rhulani va karhi va koxa mali leyiwani eka Manager Philani kasi namuntlha hi voni Manager Philani na xiyimbeleri Papa Rhulani va endla nkandziyiso swin'we va karhi va basisana hi timhaka ta mali ya ku ringana 15 wa magidi ya tirhandi nkandziyiso wa kona hi lowu va ri Philani ku xavelela ni xavelela yini Papa Rhulani a ni xaveleli ku tirha Papa Rhulani mina i tirha na manager ya Ntsako loyi a ni lava ku tirha na Papa Rhulani mina hey mina ku layitheni se va ri Philani loku xaveleleni ni xavelela yini Papa Rhulani a ni xaveleli Papa Rhulani nchumu mina a ta ka xitori xa 15,000 a ni mi te u ni kolota hi loyi Papa Rhulani wa kwini mi te u kolota 15,000 la mali ya mina la ku va yi londa laha sweswi ni xaveleli Papa Rhulani mina hey vanhu va xavela Philani ku xavelela Papa Rhulani ni nga xavelela ntlambi leyi nga vitana va ximanga gaza hinkwayo yi ma milenge mi tlhe mi cinisa xisuti u nga nyumi ku cina nghoma yo rhuketela mina loko u tlhe ku khwinye wa ximanga gaza let's go we got 15,000 he ngeza yi doja okay yi doja okay la yani amali a yi 45 then a ni fanisi ya 30,000 se Papa Rhulani a dya ngopfu mali ne xi se xo mali xa dya na sweswiwani ni xoko wa khadini sweswi xi nga na mavele ma xoko lawa yo vhe a ri teka ri che bodini loko khadi ri za ri va xikhwameni ri fa ri tsema xo vhe loko za xi ku isayini leyo faneke ku swapiwa ku ba tiphini swi ku huma timali so what is what happened I was home na Bodcaswell a ni holovi na vona va ni rhandza ngopfu ku va va kha va tiva rirhandzu leri kombaka Papa Rhulani na matsongo Papa Rhulani va ni rhandza ngopfu maxaka ma Papa Rhulani hinkwavo va ni rhandza ngopfu because va tiva vuxaka lebyi ni nga va na byona na n'wana wa ka vona and I'm proud of that so ku na leswi Papa Rhulani a faneke a swi endla kaya ku nga muti wa yena we took 30,000 ka mali ra yona a nga ri mali ya tigigi hinkwato futhi liya so a ku ri leyi a yi ri kona loko ka tigigi ta ticinile kusukisa ti 20 hi vo ti 18 ku fika vo ti 29 because a faneke hi vuya hi vo ti 1 se ni ku scotch mali leyi 45K wo mina ni teka ende kwalaho a hi hakeli na micini a ku hakeli ti-logistics na hinkwaswo ni ku wo teka 15,000 ni yi lombisa ku ri wena i ta kota ku i kuma 6,000 loko n'hweti yi hela okay so wena laya hi twanana hansi tlhe hi sayina hansi swona a wu sayinangi okay na mi ni sayini so loko hi twananile mina na wena mali liya a wu nga lombi mina wena a hi ya lombisa ku hi kota ku kuma interest ya 6,000 because i dya mali ngopfu mali liya a ni lavaka yi kota ku ku hlayisa a ku ri plan ya mina lo tshama hansi no ku va ni endla ku hi va right vuton'wini ni ku va ni ku endle plan as a manager you must have a future plans for the person lowu hanyaka na yena that is what I have with DJ Mumba MK King Mthimbani DJ Sabaw ni na ti-future plans na vona vo to ka va ni nga va byeli but wena wa swi ta ni byela swin'wana ni ku navela ni ku endla ku navela ni ku hi mfuku kusuka la ku ta ku endla yini kusuka la ta ku endla yini ni loko ya xa tirow a ni loko byeli ku ni ta ku xavela hi yo famba fana ku surprise ni ku koka teka swin'we swi lavaka so but then this is the issue ka lava va lava ta twa mhaka 15,000 liya Papa Rhulani hi teki hi lombisa ka vanhu vo hambanahambana then Papa Rhulani u dya ngopfu mali a ni ku hlevi loyi loko u n'wi kaneta na mali u ta ku byela ku i mali yi tirhe mali u ku hi mina ndi ku okay loko ndzi ku byele straight ndi ku leyi i mali ya mina no pfuka ni finike mi lava ku sa mi endla yini dya mali and a ku na munhu a nga tshama a tshula kusuhi na Papa Rhulani a ri wa mavele a nga se tshama ka xaveliwa nchumu sweswo ni nga attesta da swi kota ku pejana nhwanyana hi nga holova hi holovela 2,000 ni ku jo hi manager senda 2,000 ni ku ni have scotch na ku heta ku nyika 3,000 to ku u tshama na nsati we kwalaho swona ni ku wa tsundzuka tshama unbyela sweswo u tshama na nsati wa we kwalaho le ni ku se why wa mi nsati a fa nga dyi wa tsundzuka tshama hi holovela nhwanyana lowa le ka magomani hi holovela leswaku why ku fanele u tirhisa timali to tala 6,000 it was too much for mpahla ya n'wansati a ni kwate sweswo mina ya then we ku no why wa mi nsati u nga ni pimeli mali ka wa mina ni ku pimeka we and mi lani a endlela yena a endlela ku hi ku ha swi tiva ku hi ku na murhanga kaya hi nga prioritize n'wansati and wena ka mali ya wena a yi dya ngopfu okay getting back to the story loko Papa Rhulani hi karhi hi endla sweswa mali yaleyo hi vuyi joni fika ni teka mali ni yi lombisa vanhu lava ya va hakela mali each and every month Papa Rhulani a ni va na 6,000 ya yena a hakela rent a hakela swin'wana a teka mpahla hambi u yi dya ku yi dya na mana ni nga ri na problem ni n'wi nyiketa 6,000 January February March loko March yi helela ka ya ka April ni n'wi nyiketa 4,000 ni vuya ni n'wi nyiketa 2,000 then April loko se ngika yo a kwati khale se
aku ya ndla mali ya mina and vele a tshama kwata hi vo March a byela Gagash a ku Gagash phela mi kota 15,000 samba byi tiva vanhu famba ku pfuna mali papara la njani ndzi zama ku swi explain but I didn't put into details because I don't owe anyone on the street an explanation mhaka leyi nga hlamusela ku hi papara lani mali liya luyi a fa hakela a nga hakelangi se si lava famba na hakela mali va jumpa payment va ku va ta nyiketa the following month yi ri 10,000 rand. Unfortunately, from April, May, from that May, she never paid. Email month end ya May. Ni putin ta post on Facebook, ni kombela sesi man, bana akela mal. Libin phone lelo ya mashaka. Baku Philani, remove that post. Sesi ba tisungin, aba call. So, it was a shock. Nimiti sola na mina, then I come down situation ya ka fan hlapsa paparlan. There is this client, lo I kota ku nyiketa mali le wena awhanya yo. Mara anga call. She was buried, I think it was 10 June. Then paparlan ako kamina. Hita endla njhani u swilo so ni ku hi ku mali liya mina na tirha na wena a tirha swin'we ni ta zama ka ti-businesses ta mina to fana vo Betway to fana ti ta mina timali timunti ta tin'wana ti nga lombisiwa khala khati swinene mi ri nga hela ta vona va lombaka swinene mi ri nga hela ni ku ndamba ti gwinya yitsongo ni kota ku pfala 10,000 liya a ku ri ku ti twela ka mina hi May se hi May kwalaho ne hi ku June paparana a tshama kaya xa hlangana producer paparana xi ku bivi. And at that time, if I look at Magata Mali, then Humakaso, I don't call it Mali Paparlan. Mali, I forget Akelo Paparlan. He lay Yinga Fambana movie. I don't call it Mali Paparlan. Because Malilia, you don't be seen, you're not Kelawiakamina, Kurna Botoy, and some of it, some fishes, Kurna Malumwa, and Barba Fakaz, Yakuru Batafakaz, Akure manager, Allah, like Maliamina Lombiswa, Yibu Yisi, so Yima Rangabane, Hakela. Unfortunately, situation be like Angelale. But then look, say situation like Angelale, Anta Kumagun Sikakui, Maraguntra and the Jogurin, that take pressure ibuya ku ka mina paparlan a hlamuseti mhaka ta ku Philani u kolota mali a ni koloti mali mina na yena hi kolotiwa 15,000 for information n'wina mi nga famba mi ku ve mina ni kolota mali paparlan mina na paparlan hi kolotiwa 50,000 scotch i 10 cause 5,000 hi leyi ni nga ta ku nyika cause ni teki 5,000 yi veka ni teki 5,000 we ni yi veka let me correct this thing live ni teki 5,000 yi veka na punto ku fana byeli so ku 5,000 yi vekini yi ko 5,000 yi ko ya we ni veki siku ro nga vula cause ana swi ta ku mali yi dya njhani no vhenteka ni yi damari ta sayitini ku ri yini na loko wena i famba yi vula swa so twa i 10,000 mali leyi hi kolotiwaku yo together with that 5 leyi nga yi veka laya it will make 15 so mina I'm going to clear my name aka public ku ra ku na 15,000 yi kolota papa Rhulani hi kolotiwa 15 hi ku ya number ya yena mina leyi ni yi tivaku is 10 so vele ku foneni so 5,000 ni vekini yeah 5,000 yi kona ya papa Rhulani i 10,000 leyi nga misa just because of ku ve na rifu andzeni hiyo yi nga lahleka ntsena then we are trying to find solution kumbe tindlela to ku va hi returna that money ya ku va yi vuyisiwa ka yena papa Rhulani January February March April a ri ku hanyeni mali yaleyo ni lo n'wi pfuna mi because ni langutise timhaka ta ku loko papa Rhulani wo n'wi nyiketa mali hinkwayo i ta yi dya pfu yi nge heli 2 months hi 15,000 then no it's fine we endla sweswo so unfortunately swi endleki other way but now kusuka la ya mahlweni we are going to find ways ku va hi kota ku recover the missing amount then u ta va na peace and since ni n'wi hlamusele u ni foneli napundu vhela a vulavula na mina a nga zanga dala ni nga swo nga da kwanga vheni travel ntana wani so scotch ni kombeka basa mhaka 15,000 u yi vekisi sweswa 15,000 hi leswi yi nga sukisa swona ka podcast wena so ya ani siku leriya lexi ni nga ta xi vulavula ne we i nga ta na mihleketo ya ku e podcast wele mali leyi hi tirhini ne se lexi a ni lava ku pfuna papa Rhulani xona ka mihleketo ya mina ni nga ta na yona ku ri we mo ni teka ni nyiketeni 15,000 15,000 leyi ni ta ni ya n'wi chonisela yona hi ku mina ni machonisi loyi a tivekaku good swi sayiniwa hansi vhela 15,000 boti va ni hlamusela timhaka ta ku no i mihleketo ya kahle ni ta hamba ni n'wi nyika 6,000 every month good swi vi hi ndlela yaleyo boti va swi twisa va ku no i mihleketo ya kahle tani ku tirha na yena va ku no vhela swi visama hi ndlela yaleyo mali vo yi teka loko va yi teka vhela yi vi kha yi ta mali loko n'hweti hela ya 6,000 mara nkarhi wun'wana yi tsemeka nkarhi wun'wani yi pfa yi ta hi ti-half hi leswi a xi kwatisa mina ni kombela ku mali ya mina yi vuya back hi ku mali yo ta hi ti-half yi nge ni pfuni nchumu swi tele ni nge le ku swi pulaneni mina mavele ma tele swi tele ni swi lavaka nkarhi wun'wana lava ku swi xava se loko mali ya ta hi ti-half yi tirha yini hi xo xi nga ta humesa xikwatisa mina ni ku mali ya mina a yi vuyi back se ni lava ku tiva xin'wana sweswiwani ka leswi nga swi vuli
an ali ne mali ya 15,000 sweswi vanhu loko hlamusela timhaka ta ku we or ku sele 5,000 leyi ni nga na yona then mina na wena sweswi hi endla tindlela to recover that 10 plus 5 that will make an amount ya 15 leyi mina ni nga na yona it's 5 ka ya wena a swi loko ku fika ka April u tsundzuka u te movini u te hi nga chonisiwa swona ni vheni teka 5,000 wena veka so ni yimeli ku recover loko April yi hela ni May a ni yimeli ku recover that 10,000 ni nga yi recover due to the circumstances leti va hlangana tona until she took her life. So from there on a ku na titiyo ti nga to kombeteliwa ka mani because now loko ho ya sweswo ne ni ta ku vutisa ku hi Rhulani wena u dyi mali u dyi ntswalo wa 6,000 wa January wa February wa March mara u dyi ntswalo lowo mara u nge vuli ku munhu luyani wa mali wena a wu tingheni just because of na ntswalo yena u dyini because mina I believe ku leswi swa ku a ni tingheni ku munhu luya u lovini mara ku mina nga n'wi lomba u nga n'wi lomba mara mali liya mani ku nyiketa a wu yi dya ti-interest ku to tala tuma ka yena so that is one sweswiwani what you have to do mina we hi tshama hansi sweswi hi kombana ndlela hi twanana ku okay this is what we're going to do and if mina ni fanele ni ri that 10,000 I don't have a problem but then ni lava ku swilo leswi ni tshama na boti kaya hi swi endla swa a formal agreement ya ku hi twanani ku tlherisana hansi ku mina this is what I'm going to do to Papa Rhulani mina at the end of the day Papa Rhulani la ku pfuna wena mina la ku pfuna kwa swi u tshama u kombela mali muni ka mina ni nga ku nyiki u tshama u kombela ku hi manager ni kombela no hoxela 200 ni nga ku nyiki mina ni ku ni hava loko ni nga ri hava ta byele boti kaya loko mina mali muni okay it's fine mo nyiketa Papa Rhulani 300 ana loan wa requestela munhu u ku tana ka swi la 100 and something no problem no hakela bolt mara lexi mi lexi lavaka wena scotch lexi ni xi kombelaka wena hambana na vanghana lava va nga ta ku endla ku vulavula swo biha hi mini ku pfunaka vana na vanghana lava nga ta ku komba ndlela vana na vanghana lava nga ta ka va nga ku kombi byala i khale khari nwa bya khale kusukela Alexander ku ya fika Thebesi i khale khari nwa byala but then sweswiwani u kumeka u endla ku mina ni vulavula bad hi wena na wena u vulavula bad hi mina hi mhaka ya vanhu u kumeka wena nyamutlha u vulavula ku biha hi mina u chingela u vula hi mavito u nga hlawuli marito na mina ni kumeka ni vulavula ku biha hi wena ni nga hlawuli marito just because of vanhu va ri yini and sweswo mina for leswi mina ni nga swi vulavuli hinkwaswo ni swi vona ku na wena loko ni ku byela straight direct face to face a wu nga ta khomeka kahle ni kombe ku ni rivalela ka leswi mina ni nga swi vulavula u swi twa ku phila leswi a swi ni khomanga kahle ni kombe ku ni rivalela because mina I want to have and make peace with you kuti going forward ku nga vi na madzolonga ku nga vi na mina swirhalanganyi because ndaka ni swi ta ku mina na Papa Rhulani a hi na problem ya nchumu ku na loko wo tshuka u xota mali kumbe mali ya rent leyi u tshama ka yona liya leyi a yi hakeriwa ka mina yi debitala ka mina hi mani hakela rent liya hi mali ya wena so ni play role yin'we yikulu ngopfu vutomi bya wena and I'm not here to justify the mistakes or everything that you have said wena ka video na yina I'm not here to justify that ku why swi endlini yes you've done it just because of a wu twa ku mbilu ku vava yes na mina I might have responded ka swin'wanyana because na mani nga khomekangi kahle ndaswekisa sweswo ya se na yi twisisa mhaka yaleyo ne se it's fine sweswiwani anyway u ni hlamusela timhaka ta ku se a ni kota ku twisisa ku 10,000 leyiwani swi endlisa ku yini yo ni vulavuli na the other cousin of that person she told me ku very siku ra rifu laya ku vi na ku va tshama si va vulavula but then ku va van'wani vambirhi vanharhu va yini va kolotiwa they managed to recover the money so lama ni hleketi ku loko hi ya kahle sweswiwani hi famba hi ya zama ku hlama hansi hi vulavula na vona as family hi vona ku hi nga kombisana njhani but then loko ku ri ku xexo xitshunxo xi nge vi kona mina I will find ways ta ku va hi kota ku va ku hlanganisiwa mali ya wena at the end of the day a hi ya wena na ticheri kumbe wena na vanghana i mali yo pfuna ka swa muti wa wena because na le ku sunguleni plan a ku ri yaleyo so sweswiwani hi ta ku ta endla plan kusuka la ku ya mahlweni ku u kota ku recover mali ya wena wa twisisa se sweswiwa mina wena hi ta fonela buti hi vulavula na vona hi twanana emini ku byela ku ri mina ta endla so mina ho vula ku ho ta endla so then we move Ndambavisa malo